Wodi ne antobetwe amona kwithirwa akaribe na taitu cha miunda yao taitu iji china mathina nkabo kwambiria marito jate andiki bwega gwita mpangaratano namba cha miunda taitune kuria gwitania na ground na mapu ite na uma thineje ne tumire ntwe Chwantaira obisine cha miunda na kinyakere thirikari kaunti ya Meru endi untobubu butajukirwe na urito uria kubati na no uburetaga nkuchani ontore neje akari bona nitio gwa bwao na iba kumakira miunda yao yomba kura ntukwemwe kana ndoa itunduke. Mwandiki wetu Antito Nicholas Chabari ari na gichunchi kya muthia kya rugono ruro mwanya miunda ya ruo. Waziri, zile title siku antobetwe ni karatasi. Sababu nasema ni karatasi, hiyo title uwezi peleka kwa bank uchukue loan, hiyo title uwezi peleka kotini utoe mtu ndani. Mwingi na ene emenda aya antobetwe kiongo adjudication section tayari barikitie na kugwata athina na into obiao walira kuribo babatiri kwithirwa bonekete ikiguni kumania na kugwata ataito ndinti ciao. Imiundero uo twinio in fact tugenda kuwa imiundero uo imiunda tunoma tukaitwe omuntu na ithirito agichiumia abura komba kwirumura thina ino na gutunyukia monda wake otikaure. Antobete bathirite mbecha ku ubichine mawa otwende kala tukamachuka ku mawa ubichine twete kwerwe terre ngarama yondo ngutumirite njirene itichoka ndi wetwa ngirisi teunda wantona siten tumite atoeta mawa nkandika nyabarwa iri nao ya July 2024 no they respond turererie kundili nao tomba kutethuka tumenya mundane ywetu kwatwe gute kumbika kinyani indetire monka ki Ministry of Land Nairobi na mbwangwita kumaita oya thatu kera sikona PS nonto PS na thaniru inya petition yeringe ari nkandone ndenda wita ndi murikithe kwinao kana inera kinya. Isaac Birethi ari umogo baraba ithiritwe ba mustari wa mbere na kuwatanira na antu obarabangi nikenda bathingatiria na guchwa mbetere ya menda ino baithiritwe bakiringaringa mobisi mwanya kwandika baro akiri mobisi ya mwanya mamagusikana na mantu megie menda bari na moroto wotigira iba kuthikirwa ndi wita no ibetere ba direct bambira thineu itibati ukinyila PS pambire imbite kwa registrar na surveyor ibo babati kueleza na thine yuki PS na ambira kintu kitubati kwethia na ngalinda asibeto bakenda kuthiatila mantu yau na bakandika nonto baina right ekwethi mantu yau yonthe ya kwandika kinya barua ya kurequest mantu inya mbungene ya kurequest mantu inya county assembly na ambire ndi thine no bare muisovera nara nonto inya bate kumenya for example kithi yonto ya surveyor o mawa registrar o mawa utiua ebo paina buna kwa hivyo onto ndacokera na uringi na ndelesa antu bara twandika abo petition yi mantu yau ya inau twekuona thina ni nene sana indombere kwira mawakili ya kuma ofisi ya ombudsman bombe kwethia babatethia kwandika complaint kenda yomba kwethirwa yikwa ge our county assembly of Meru na mawakili yetu yabatetherie bara draft petition kile county assembly of Meru na ye ibaetere na babatethie wiki ge speaker of the county assembly tukomenya constitution etekeretie county assembly na county government yomba tethia antobetu na bena thina cha miunda kuromba county assembly of Meru yombe kwarakisha petition yera no ntondia ikirwe na ingwete kiiba kumithiatira amwe na antu ukiumbe bakithagirwo bagichiumia kuthina mbe na guchwa abura bomba gutethia menda yao na guchenjia mathina mamariku akariba babongwa nyaibanjire bantu amwe nikenda bathina mbe no cheria ambetere bari amwe nikenda akwithirwo kwina uritontoni bobo tukwenda kumenya thikithe thirikari no itutethi kenda tumba kutethia antu betu bara bomba kwithwa baina thina kenda bae wakanyaka kuthomethia nabo umete wiki process wa court ubisine selandi mawa ikenda atwikire barua cietu itu basabu nacio kenda bagwa thina cietu cia miunda ria batuthiriria nonto antu betu batwitwaira antu bathina ake ndugusavu land registrar ndugusavu land adjudication officer jawendiraso na ofisi ya survey tuwe na registrar katika eneo letu la Igembe North
na tuwe na maofisa hapa, ndiposa zile shida tuko nazo siweze kutatuliwa kwa ukaribu. Indi anto batigitwe mwinduni batakomanya aroro wao kaithiro rukariata iguru uria menda ayao na mathina no akamathite na mbere na kubarumira. Tukumira tarene ni kuthira twathilelekirwe tukiwa katutethuka no nto kuma thai twe tutura thinenete kuthira tukuthuma nya thiringi irara urita ukaita ofisini maua waitari ukero wiyona wathiria mbio igirira thina abatakomenya ikathirwa no kana ithireri kana no cio ciongwa ikathi na mbere na kubathiria na menda yao ni oyure. Antu baraba mjane mundo kwa tukiro yaira yo nuko tomba korwanira miundene no kwa luke kwa tuika ruyo miunda kuthiria ngwe ukiona miunda ni aitere na antu bangi na wati wotheri withinene. Antonia Weru TV rugono rwa mwanya menda ya Ruo Piton Class Chabare.